ngay thatu te chi bai le ve kule voin hi jun ni thum kumsan hi somni panga thole ni hania tunchuma hian Pakistan rama thil thleng bengwa thak tak tak te kan ngai khale don hani Pakistan ram hi kan she tho angin lir nging thlen tam naram hania video masalama po khan lir nging thleng chungchang kan tarang photo ani tugin jing lama po Pakistan rama hian lir nging thleng shia tur haum le a amai ro chu he lir nging thleng hian ngong tan danglam tak ani thung Pakistan rama khopui lian bera tanin pakhata tangin tang zani chuang an tlan chhuwa thu BBC chuan atar lang ani tugin jing lam khanin Pakistan rama hian lira nging le ningei tur hania ewang hian tang zani chuang ta chu jela tangin an tlan chhuwa pha ani Pakistan rama khopui lian ber Karachi ya jail pakhat Malir jela tangin jail tang zani chuang te hi an tlan chhuwa ka report atanga landanin he tanina hian mi sang tam tak han tanga hetianga tukin jing lama lirang hing ta ka wang hian tang te chuanin an tan na sel kongkhar le tukver te chu ti chhiain an tlan chuak ni ngei tur ani report atanga landanin tundin hmuna hian he tan in atanga tang tlan chuak mi zani chuang zinga hian mi somriat te chu man ani to thu report awma tin mi za somthum ta chu tundin hmuna hian zon mek an ne tang tlan chu tumji nga pakhat chu tha ania tin tang tam tak dan tuma malo la tu police officer zinga pani te chuan liaman tur bok niin tarlan ani prison superintendent BBC ashil danin tukin jing lampanga lirnging athlen lai hian tang te chu an sela tangin an auna sa niin atar langa achan chu an ta na building hi achimani vai chuan an thidona ewang hian tang te chu an hlau thonga building in achim hnan lo nan an mani chu azalen turpoin an lo soi nge nge ani ti chuanin lirnging hi mangtangkain tang te chuanin an tan na sel chung chu an ti cheta a soita kang khan kongkhar le tukver te chuan ti chia man mo takin jel tang chuan tlan chu tumin man nakngal ani amai ro chu police lamten thei top chuin tang sangdam tak te chun dan tumin ma anazui ngala silai po van lam hoin an met puak nge nge ani etianga an ti nu hian tang tam tak te chu an sela an kirle niin tarlan hania amai ro chu chen khatte ro main gate lampanin man mo takin an tlan zui ngala an record dan chuan mi zan hi som paru he tan in atang hian an tlan chuak niin tarlan ani hetia an tlan chu dan hi an report dan chuan a hu hovin an tlan chuaka ewang hian dan po an har sat pha deu ni ngei tur ani tundin hmuna hian tuna hian police chuanin kongkhar tin chu endikna nein tutenge tlan chuak ti chu endikna hanei meka thei top chuin tuna hian tang tlan chuak tam tak te chu man le tumin ma an la mek bok ani Malir district hi Sin province a tanin lianber dot tu hania tundin hmuna he tan ina hian tang tur zat an bi thlia chin aya tam fe an tang ni ngei tur ani an talan dan chuan he tan ina hian mi sang ni zani tang thei tura ruam man ania amaro chu alo bera tundin hmuna hian tang sanga chuang anom mek ani chuwangin tanin hi an chep don ti chu thil chiang tak ani sa prison minister Ali Hassan Zardari chuan tundin hmuna hian hetianga thil thleng om tak awang hian chui chian na an nei mek thu soya engwangin nge heting za ta tam hi tang an tlan chu thei ti chu chui chian na han nei anga he thil thleng chung changa hian police officer in nam hnoi an om ani vai chuan ma an lak tur thu a soi bok ani prison superintendent BBC shildanin he thil thleng chung changa hian
security lampang in thla da na aum lo thu a soi thunga he tiang za ta tam tang an tlan chu chan hi chu natural disaster khuarel chiat na wang zo ka ne ti in a soi ani ti hian soi chun zomin security team ta chu engtik lai puin tani na hian in ral ring rengin anom thin thu a soya thil thleng om pho chuan man mo takin ma an lak thin thu an tar lang bok ani tang tlan suak tam tak anom tak awang hian tang chung te tam tak chuan jail main gate pon lama chuan nor an huai hon vele boka a chan chu tuna hian police ten an chung te mu an phal ri lo wang ani voina Pakistan jela thil thleng hi Pakistan rama tang tlan chuak an record to a chuan ala tamber tum ania he thil thleng hian ngai ven a hlowa khovel pung huap ang zong phon mi tam tak ngai ven ani ole tuna ve thung chuan vo in lama Pakistan rama thil thleng tho hi kan bi chiang vele don ani kumsom pasaria upa tei rol social media influencer chu ka hlum ani enu hi aming chu Sana Yusuf ania kumsom pasari mi niin Islamabad ta chena sector G30 na ka hlumani thu tarlan hania hi Sambal police station 10 thu chu an siam dan ani hetianga ka hlum ani ta ka wang hian social media lama ama follow tu tam tak te chu a thong khop maya mi tam tak makti a hlo bok ani Sana Yusuf hi Soitakang khan social media influencer ania TikTok le Instagram a followers makta duai chuang ani ti chuanin Voinlam Khan a chen na in Islamabad ta ka hlumani thu hi official ta chuan an tar lang ani na tiang thil hi thlanga liam ta chung khan tumthum a thlen na ani ta reng mai ti chuanin he thi na thleng chung changa hian rin hlel an man tak chu hayet TikToker tho hi niya ani hianin Sana Yusuf hi atha thu asoi ani hayet hian sana mutur hian an chen na ina akal thu soya tumni lai mai silain akap niin tarlan haniya athi pha ta ani sana hi an chung ko in an chenga apa hi sarkar hatok niin anu hi housewife aniya a unau pa kumsom pangami niin tuna hian an khuwa Chitral Khyber Pakhtunkhwa province chu tloturin akalmek ani hetianga tha ani lai hian sana hi anute nen chau inan omlai ani he tol tha na chungchanga hianin manrua an man te chu pistol an mana tin chubaka iPhone te po an man tel thun soya ti chuanin an mirin hlel hian an hnuwa a tha ni thu a soi chuak ani hi social media influencer Pakistana antha voi khatna anilo thatam wak lo liam ta chung po khanin tumni lai mai social media influencer tha anlo ni to ani TikToker meichia Punjab khusapa cheng chu tunai deu loka khan akazene na tha thu report oma tin chu tiang bokin February tha po khan TikToker meichia tho a chen na in pesura hiya mu aloni le to tho bok ani ole khang te kha tuntum video wa Pakistan rama tunlaya thil thleng sang sang te kan tarlan thei chu ani ye